Rayon Sports vs Gor Mahia finali y'amateka ya Sekafa Kagame Cup 2026 ubukombe bw'amakipe abiri akomeye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Umunsi warageze abakunzi b'umupira w'amaguru muri Afurika y'Uburasirazuba bari bahanze amaso umukino udasanzwe hagati y'amakipe abiri akomeye afite amateka kurusha andi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Rayon Sports yo mu Rwanda na Gor Mahia yo muri Kenya zigiye guhura ku mukino wa finali ya Sekafa Kagame Cup i Kigali kuri Stade Amahoro kuri uyu munsi wa gatanu saa 12. Umukino uza kuba urenze igikombe ni umukino w'amateka, ni umukino w'ishema, ni umukino uhuza ibihugu bibiri bifite umuco ukomeye mu mupira w'amaguru. Ariko mbere yo kumenya uzegukana iki gikombe, reka turebere hamwe izi kipe zombi zigeze guhura kangahe, ninde ufite ibikombe byinshi kandi ninde ufite amateka akomeye muri Sekafa Kagame Cup. Finali ya Sekafa Kagame Cup, Rayon Sports na Gor Mahia kuri Stade Amahoro. Finali ya Sekafa Kagame Cup irahuza ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda na Gor Mahia yo muri Kenya. Ni imwe mu mikino itegerejwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu karere. Rayon Sports igeze kuri finali nyuma yo kwerekana imbaraga muri rino rushanwa, ikaba yarahagarariye u Rwanda ifite intego yo kongera kwegukana igikombe cy'akarere. Ku rundi ruhande Gor Mahia yaje ifite izina rikomeye, ubunararibonye n'amateka yo gutsinda muri rino rushanwa. Uyu ni umukino w'ubuhuje amakipe akomeye cyane, ikipe zifite abafana benshi mu Rwanda n'ikipe ifite amateka akomeye muri Kenya ariyo Gor Mahia. Abafana ba Rayon Sports bafite icyizere cyo kubona iki gikombe bongera kukimanika nyuma y'imyaka myinshi igera kuri 28 batakimanika. Abafana ba Gor Mahia nabo bizeye ko ubunararibonye bwabo muri Sekafa Kagame Cup bafasha kongera kwandika amateka ya Rayon Sports. Rayon Sports ni imwe mu makipe akomeye kandi ikunzwe cyane mu Rwanda, yashinzwe mu mwaka w'1968. Akaba yarabaye ikipe ifite uruhare rukomeye mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'u Rwanda tubona uyu munsi. Mu myaka yose yashize Rayon Sports yagiye yegukana ibikombe byinshi mu Rwanda ndetse ikaba yanagiye ihagararira u Rwanda mu rushanwa mpuzamahanga. Ariko kimwe mu bihe bikomeye mu mateka yayo muri Sekafa Kagame Cup ni umwaka w'1998 ubwo yamanikaga kino gikombe. Muri uwo mwaka Rayon Sports yegukanye Sekafa Kagame Cup ni bimwe mu makipe yo mu Rwanda yashoboye kwegukana igikombe gikomeye. Kuva icyo gihe igikombe cya Sekafa Kagame Cup cyabaye kimwe mu bimenyetso by'amateka cya Rayon Sports. Rayon Sports izwi kandi ku izina rya Gikundiro cyangwa se Murere, ikaba ifite abafana benshi bituma umukino wayo uba igikorwa gikomeye. Amateka ya Gor Mahia. Gor Mahia ni imwe mu makipe akomeye cyane muri Kenya ndetse no muri Afurika y'Uburasirazuba. Nayo yashinzwe mu mwaka w'1968, umwaka umwe na Rayon Sports, kandi kuva icyo gihe yubatse izina rikomeye muri ruhame. Gor Mahia ifite amateka akomeye muri Kenya aho yagiye itwara ibikombe bya shampiyona inshuro nyinshi. Mu karere Gor Mahia ni imwe mu makipe amenyekanye cyane muri Sekafa Kagame Cup. Ikipe yatwaye irushanwa inshuro zigera kuri 3, umwaka w'1980, umwaka w'1981, umwaka w'1985. Ibi bituma Gor Mahia iza imbere ya Rayon Sports ku mubare w'ibikombe bya Sekafa Kagame Cup ibitseho, dore ko imwe ifite 3 indi ikaba ifite 1. Uretse Gor Mahia yakoze amateka muri Afurika y'Uburasirazuba ubwo yatwaraga bino bikombe, yaje no kubitwara inshuro yikurikirana muri 1981. Iyi match ya Rayon Sports na Gor Mahia zimaze guhura kangaho ubundi. Nubwo ari amakipe akomeye, Rayon Sports na Gor Mahia ntabwo amaze guhura inshuro nyinshi. Umwe mu mikino ukomeye yahuje aya makipe ni nko muri CAF Confederation Cup muri 2018. Imikino ibiri yabaye, umukino wa mbere warangiye ari 0-0 n'umukino wa kabiri biba 2-2. Byerekanye ko aya makipe anganya imbaraga kandi nta nimwe ishobora gufatwa nk'iyatsinze indi mu buryo bworoshye. Mu mikino ya gicuti nayo aya makipe yagiye ahura, aho Rayon Sports yigeze gutsinda Gor Mahia ibitego 2-0 mu mikino ya Rayon Sports yashize. Comparison cyangwa se ugereranije aya makipe mu byerekeye n'ibigwi tukabishyira ku munzani. Iyo turebye amateka ya Sekafa Kagame Cup, Gor Mahia iri imbere kuko ifite Sekafa 3 yo mu 1980, 1981, 1985. Mu gihe Rayon Sports nayo ifite imwe yo muri 1998, 1900. Bivuze ko ku mateka y'irushanwa Gor Mahia ifite ibikombe byinshi kuruta Rayon Sports. Ariko Rayon Sports nayo ifite amateka akomeye nk'imwe mu makipe yo mu Rwanda yigeze gutwara iki gikombe kirenze n'agikuye hanze. Ku kino finali yabo ya Gor Mahia nari ari inkuru bundi ikomeye. Uyu mukino ntabwo ari ugushaka igikombe gusa, ni umukino uhuza amateka y'imyaka myinshi, abafana barirwa mu bihumbi, ishema ry'ibihugu byombi. Rayon Sports ije kuba yishingikirije ku mbaraga z'abafana bayo ndetse n'icyifuzo cyo kongera kwandika n'amateka nyuma y'imyaka 28 ishize. Gor Mahia nayo iraza ifite icyizere gishingiye ku bunararibonye ifite muri Sekafa ndetse no gutwara ibikombe, dore ko imaze gutwara 3. Rayon Sports na Gor Mahia ni amakipe abiri atandukanye ariko ahuje ikintu kimwe, amateka akomeye muri Afurika y'Uburasirazuba. Gor Mahia ifite ibikombe byinshi bya Sekafa Kagame Cup, ariko Rayon Sports ifite umutima wo guhangana, guhagarara n'u Rwanda. Finali yabo si umukino w'iminota 90 gusa, ni uguhura kw'amateka, imbaraga n'ishema ry'abafana. Kugeza ubu abantu benshi baribaza ati se Rayon Sports ni yikimanika, ni yuha amahirwe.
ndetse Gor Mahia ejo yumvikanye ngo ishaka ngo abafana ba APR bayitize umurindi irebe bwakikura i Kigali mu buryo bworoshye. Gusa ibyo twiteze bidahinduka nuko abafana ba Murera murabazi namwe ikibuga baraje bagishyushye kuri uno mugoroba, ni n'amahirwe uyu munsi wari umuganura bose ntawe uri buhacikwe kuri finali y'imboneka rimwe. Rayon Sport abafana bayo bakeneye kuyibona yongera kwandika andi mateka nyuma y'imyaka irenga hafi 28 idakora ku isahani.